rezeki yang bagi dia banyak roh dan roh ibu. Kini kemas menolong depan dan bentuk ikur bagi parlong. Berkekur senaitan bagi parlong berbuat hamdang bersenaitan bagi ikur nomorung Lashiski nasa doon kecil itu boleh berlaku cuma buat yang mana dulu rezeki naik mulai congratulations sampai buat tinggal mulai pada berbuat guna naik tek naik kecil mulai sister baru yang baik juga buat yang baik syibara buat berbuat yang kita yagi nongkitkam juga balang ya nongkitkam juga diocese samlah kami ki juga diocese bawa belpon berbuat dengan nongkitkam ngai kulai rupi ada kerana sampai kuaya juga abisu balik bapa saudara nasib kedai bapa putih ia kecil dia mencoba bersama. Nama UI di dok, UI di dunia, opsi berapa harga kecil mencoba. Apa yang kita lihat ben bon yang kecil kita kita nak lek na ye na syabar na tre apa lapet Yesus lapet di dunia opsi berapa. Nak berkata ini ide menyerok dan kurang boleh mengitip berkelan waktu wati saupalai dengan kemudian saupalai dapat menunggu kerja wati dalam hajib dalam hajib dapat berteng kejalan pilon jalan natrai berbuat kedekatan bagi debat kamu dengan beliau dan berkata kalau kita berjam dengan Allah, kita nak berjelak. Kalau kita berkeran mengadik, kita ing itiliting, kita menjadi RP. Nabang alam utrai mulai jupi, ubah di Israel, unang berkumpul jupi. Te hidwai, bah rajin nanti boleh jupi ada asyiski, bah ibupa, menolong kepada orang, buat kepada dia orang Maryam berbahan. Di hari pun dia wailang yang dijual urang boleh saja. Oh
Igarpat yang Sumari ke Jambi, Hamtam Yo Welbon Snaidan, Badaripa Nomrun, Bajit Lapan Ie Jebe, Kebor Joki Baru, Gumjuru Kikmikikpa, Joki Kikha, Badbarlong Rajor, Badbalo Joki, Joki, Kitlaban Pendep Yadaba, Banso Bahaya Be, Daurai Joki, Jesus Christ, Bot Jabe, Way was a sharing that be, Lembadu men Simpapu, Way play, Junamla, Juno. Kajikpule, Nakashiti, Jong Polos Pakuj, Shaki Kristan, Haru. Ku para, Kumbakapop, Kalarung Hakapertei, Da Way Bril, Bak Kajingyam Bak, Da Kapop. Tekum Taru, Kajingyam, Kalawan Hap, Haki Bril Baro Pa, Nabar Baro Kibril, Kilalekro. Nama Ladabun Kilayak Da Kajinglek Palat Jong Way Bril, Katnu Lele, Kajing Lay, Bak Kajing Ice Spoon, Ha Kajing Jong Ta Way Bril, Jesus Christ, Kalashlay Kerhai. Na Benta Kibabu. Nama Ladana Kajinglek Palat Jong Way Bril, Kajingyap Kalasensya Dauta Way Bril. Katnu lele itu Kiblayo Pediang Ya Kajing Pahu Kajing Ay Kajing Ice Spoon Jong Kahok Kinsensya Kajing Im Dauta Way Bril Jesus Christ. Tetumba Kajinglek Palat Jong Way Bril Kalialam Sya Kajing Penrem Lagi Bril Baro Kumta Kakam Bahok Way Bril Kalialam Sya Kajing Mak Bak Kajing Im Yagi Bril Baro Kumba da Kajing Mam Komu Jong Way Bril Ya Bun Ba Kapenman Nongpok Kumta da Kajing Komu Jong Way Bril Ya Bun Ba Ensa Penman Rilko Hamta Habakapok Kejelai Kajing Kelanang Jelai Kampalat Ba Kumta Kumba Kapok Kalasunsya Da Kajing Yap Kajing Eiru Kansunsya Da Kapof Sya Kajing Im Jukut Dau Jesus Christ Putrai Jongi Kaktin Jong Utrai
ki bakhan banyang hakaman phun bubriyo. Katu katingut ki Farisi kilawan syau, bat kilatin ju yau da kabakali. Kabib ne yu riu ban kolaj yala katengah, na kanu kadau. Ujisu ula juba, himpat siap kuli yang kani kejingthok, ha kabasdang. Unong thau ula thau yaki shinrang bat kentay bat ula rai na ketika daw ushinrang unino yala upa bat yala kumi bat unya solang bat lakat tengah bat kiarmut kin kelalong kawai kumta kim long shu armut henrei kawai Namar kata ubriu umdei ban penyakla ya gabau belai la penyasola. Kakos peljotra. Gajing kumlay kabaro ay kaligajan me yabaro kibalawan na jan balinjingay babaro kilidon ha kaligo kabakar pang nagabenta well-borns naitan imen kipara jongo ikinyi kimama kimena kimesan kinamta pade sa kipara parjo kibalawan na jan balinjingay well wishes baro kilidon lang ha kaligo Wat komjo kam ya ilenggo bagiriya ibon hadukan ni balai ko balade ko we ya jingkan tan lenggo jo ko we ka diocese ko bare de la bon ha ki ilenggo hadukan ni kanni bat kani kade ko brom ka bagi baro ki ai shogle bat sister ki bon ha kani kade de shisha ka ai ke ka bakrao hadu kata Nama Kapurang Jogle Kapal Habamagi Kibreu Imbaha Hakane Kaperche Lada Magi Konki Kon Samla Shendram Pat Kenche Ni Imbaha Hakane Kasla Perche Kapurang Jogle Kapal Lengba Jongi Mendegasni Kapurang Jogle Kapal Lengba Samla Wellborn Oba Lalebha Kijing Imjogu But will appoint Shadu Kanegatom, will appoint Shadu Kanegatan, Hagaba Slashisni Arkulai Tarek, Mao on Sashin, Ya Kapurim Bade Hop Jobu, Hagahop Gatkom Kahukom, Isamla Ripa, Hagaba, Maki Kin Sayalong Yin, Kin Sayalong Sem, Ya Gabab Lay, he will agree Nadu was done, the Kitab Genesis Kalanom Iway. Kadipat kabaar kon Rio, kabaw blayong tungin tao yo Rio kadur Johnny, oban sir yem yagi. But not thou blay and thou latao, latao tanya uwe Rio, hebre ulatao shenran bat kente. But not thou on aki, tunang tao tunang roy, to bend up ya kapelte. Gani gani ka after top the gong ka hukum kama uglay kulabu na kabenta chongi iway by weight. Yesu shem yang
kini ka kitab Genesis bian kalenong kabaar nang ta ke dekat gabakat ra ter lera kilpuni kini prinsession batungno glei haga jinmaya gabapala tam jongmu haga babong yellow jong kon but yo men simba koi tongina tam yo grill haga durma jong shemla kutno aga jintao tang yo grill Henry habong layo I makam long yo grill ban shom marwe bom da ula penyo tia yo Endam la penyo tia yo ula say go we kishkin krum ka joku but nanta ula tau ya ga in Ubleng shemla yo tuok ya adam bet kani kishkin krum jome kamana la put na me bat gaba mangang la tau ya kani ka in Usu ya lam yo sha ka in but habau bet ya ka jingtola ka long Bauni wadam wang khatu e kane kalong kashking na kashking jonga but kane ka day ka dong na ka dong jonga en sa khat ya ka riu namar kata ka tien jong ble don ka khat ka aru pom sao ob riu on eno ya pa ba de ka tumi but on ya snop malakatna bakin kala long ka wei Om Shuar Henry Kin Kala Long Gaway. Kani ka saidu. Kani ka jimbaya ka krautam. Kabaulay ula buh na ka benta jongi way by way. Like no kibalay long lengdo. Like no kibalay long reunion. Oglay don na ka way pat karupam jingkot yaki. Henry kibriu baro haka percay. Kani ka day ka saidur ka bauglay ula buh na ka benta jongi. Lada kitwa ban kali ki jingem jong welmon sa kali o ki paralo ki bayayay lang wal ki be shongkai lang shibid de sa kali sa on welmon pi don tang iripane pi la yalong parlok sa tu shane ben shwa in say to ga doni don to parlok sa khar lai leng restaurant la lai leng bom shao la don say to iwe sa tu nila lek di sha la Don ki mama ngala ya snotena aga nore kanu kurudon sakali namantari jinglom riu idon bet ki parna pagi ki lengdor idon isestar ki don ya nobody comes snotena comes muri de o well born rules ya to ke but don de henry have don de balay panu kaya kendo kita lesilam ben shwa rakendo kita shwa ban kendo ya iripa Henry balay ulam yo poi batki, balay ulam yo to batki. Kadang kalong na marbatki pat ublay pat mut na kabenta joki. Kapag kani katin jong ublay ka om, hindi kipalara banong arwan. Kani kampalong rekata ka ublay umon yaki banong ka way ka dot ka way ka snaw. Ka way ka ching mut ka way ka ching perkat kong baulamang na kabenta wadang batkain. Na kasaka daw hadu menta dan yai apya kata hadu mashisni. Bono friend jogi kamtam ki close friends but ki close relatives tekin sa ketubian yang gani kasgi kawat men kasgi kawat ram la shisni. Naru la day manukoy biang la shisni dan man haplet no sa Bangladesh teng ngahapan ma na mga marang labit ko ni para junga walang sista betresya tay the Henry and not bring that but people want ngam tuay na mga kan nekal ka saidur jong blay na ka benta ka jonki haka ba image jong pi rim so sire image jong pi yehmen senrang men kan te jonki kim snow sire kin like not shomera Idap na ka jing kamen bet kon jongi usa kel shagaduan ukon jongi unsa damya ka long yeng ka long sam kabaw len unsa ker ko unsa ker jo yu bakata ka jing tay ya ka ka long yeng ka long sam kam de re halor ka jinang jin start kam de halor ka spa ka hajar kam de halor jong ka jing bahab riu hen re
kalau nong iwe jadi kot besau bat bakatar ka bong lada ublay udon obalong ka jingi hangda kan sadon ka jingi naba ka jingi kawan na ublay bat ublay sa syongsa hakata ka jingi ka bamanging ikren kadaitan ka jingi percaya Henry ka gospel John Yohanes ka kren kadai ka jingi play agape lani divine love kabamanging isnoto kadai ka ta ka jingi play pat kanne ka jingi play kanya isa ila puli pada sebren nanday hagali ka jami de gospel John Matthews kalenon ka batkat kandai But in the police no cannot pagalong of a shy, I can get chin pulling. Naga the cut gaban lie, the duke of the cut gaban real. But the took him pats no two, get a Paul Joe Jisu, Itaki Jew, get a lecture Jisu, but get a Kalio. Oh Jisu, Kapit them your real, and polite not Yakatna, like a no kadao. Ujisu pek yaki nama kira ke start ante, kira ke Pharisee de, kira ke Sadducee, Ibrahim ke start. Homdan Jisu pek yaki baruang yaki, pempat shempune yakane haga jinto, haga Torah, kabare ke jinto jo Moses, haga mama o uno la chok shapat kane ka gam, pempat jupune kira ke banang ke start. Hatokim syamna puli, but nakadagadaw Jisu uban piyang haki baruang. Nakadagadaw syamrangun ema kalau papa dalakatmi, baru niya so lang balakatna. But ke armut ken kalalong kaway. Ke armut ken kalalong kaway. Kaya kabani siyam nene, haka kitab Genesis, na basdang ne jong kane ka Bible, ni siyam yang shani siya saban kot artan. Pero Jesu ang pimpat puli rin na basdang. Pimpat puli. Piwan kali yang adalah poin siya berkut. Kapag kinaday man pimpay hak kataw posnan, kung kinong yalang, kung kita kistaan, ki Pharisee piwan kali yang kadek-kadeken kay kabawlay ulamang na do basdang. Enong don mano balaban sentry. Enong don mano balaban pen bram. Yang kata ke syongka ke syongman. Nang daw Jisu na kren siyang kinar. Na marka daw riw day bang pen klad. Yang kabaw lay mula pen yesotan. O riw day bang pen klad. Yang kabaw lay mula pen yesotan. Then do la shisni well born. Yakaw blame sa penyo song yaki berriba. Ken mau bahat su kajiya. Bakat ni riba kadai kashing grung jongki. Kabaw blame ulamang na kabenta jongki. Kampalat banweti bon ba ki parok kante jongki. Bon ba ki parok shenrang jongki. Iba dong keleng stau dong kane kadai kabaw blame. Ulamang kerbang na kabenda ke jongki. Batani kadai kata ke jingmaya kotrau. Enong don na manu malakban batay kani. Nateng nasat pek lorni. Yang kibriu kibetok. Teng datang kibetor. Nasat pek wajah kibelat temenru. Nasat pek kibelat temen. Kumno kisan yakim silong. Kumlo kiyaya silo, nasyat yung iyaki, bakam don kata ke jingaday, katon ke jingapir ka benang mat ka kendo. Teng brew ubalik, ubaikan ubabah brew. Uyon ay ikinday brew ibarip, ibalengkot ibayon. Pinsa batay haglo punta, lalong kong soklang bakunin. Nang banya batay, teka tagali ke jingmaya. Gapa mangingim la ban snow to. Ngakan mau ba pitar bejrong, hareng bale ba pitar badai gampi jomi bersuan lai tungkra.
ikurin jong pat berit bayong ba injuy lay lamro balay na war beki smule rai kana yatil kuno kinju lay lam the henry kadagane kajimaya kabo blay ula te song yaki kikon jongi menta kilong inong sensha jong kane kari jongi kikon jongi kikrong ke bakrao buro balay bakini ki armut kimju ya petre menno ya kabo blay ula penyeso kila ya ne kila ya isa hakata bakila lomru kim riu kim scam ke jinge no ang yaki kila long kim riu kim scam ke jinge what like kila long ki politician ha ke jinge kane ka ba magiru way by way ni dei balle ha ka ba magi ni dei man shashkon ya ka tien ke jom oblay grand hagi oblay penya ne ke hagi ha ka rukong ka ba pala ka ba magi yem la ban snow to magi ki maram yisha khat ya ka kurin kamarin ka legi se khat ka para ka ba nim la re ban lebe ka ba bot shit para isba marren ka hisba na ka shen krong jongi kata ka ba gle ulama kombo mut ha ka le ka gospel na tharai magi ki maram ni snow to ha ya ka ni Yisngom to ba wala don kat to kaningut lese kibam shem la lebha henry pat kachology jongi ki maram kalong ka bijeleo hadu kata marreng kat chipara tekin sabatai hanu kum kata kachology kadon ni ri kasi kadon ni ri khan kam don re kadi ke chingmaya ka bijeleo ka ba bleu ko nakabenta ki khasi jongiru ye khasi jongiru habangi om ka kurim ka mud ka bamangi shem ha ka tinya ka krim halor ka duan ka dupat om dei ka bangi shushim shalom shawa shalanti shasingkin and rain shem ha ka duan ka dupat ha ka bat ka 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 perkai jongi menta kala yaker bat ki kon jongi menta aba ki kren shapang ke jinge ki shumut ke jinge suro ke jinge kren mobile ki shumut ke jinge shondur ki shumut ke jinge lek di shalam but ki way but romantic and rain na ke benta jong ogle and rain ke jingulin na ke shiti jong Paulos ru shekilong Ephesus galenon kabesan kan sabatai yang kene ke juhi ke jinmaya bagalong ka batraw hadu kata sekilong Ephesus ngin sa siyang Paulos tuloy on sa peti hagi bakomo kishikurin kinay banya burong markelya daga jingig bilayong daga jingig barkay agalenong ka besan ka dikon ka arpaway to ya pendem buram margalian daga jingding buram ya upres kikan chengkine ban buram ya kitnanga kum ya utrai nang dapat kiramba kidai ban ya katna umba upres ku ya kabalam kanne kan daga jingding ble lada kitan ya daga jingding ble bagakan chengkine ban ya ushenram kumba ka ya upres Lalau shendram baru enya katna kumbam ukrisu enya kabalam ngatharai ka way ka yeng ka sel kan nok don ka yeng ka sel ka bapat ka yeng ka sel ka bapram every ka yeng ka sel jongi in salon ka yeng ka sem ki babit ki babyan ki badap ta ki chingkel ku jomulay Bakani ka gos ka shiti jong Paulos sikinong Ephesus kalilong kabasandro kadren biang ya kani kecu patong kumni nakani ka daw brio unong eno yalau pa badal kadni badon sno halakatna batke arot kenya kala long away bananta pen kuchu shu de kani kantien ki bakraw at patong kumni kani kalong kejingmaya kabakraw snapki kani kalong kejingmaya kabakraw nataray lalawani
sesar barang pitarai kita ki bangdon kam, mapiru kita ki jikai bangdon kam bakiawan hani. Henry yawan baro kale namar bakan ni kalong kecing maya kabakrao. Kecing maya kabakrao. Bandar support tu welbon yang iwan nakabenda ka support tu no bachelor night jonga maro berpuslai ta bachelor night jong. You know point. Ya Henry balai namar bagi snow tu kadai-kadai kecing maya kabakrao. Kabawon sa shimti ya kecing im kejong. Welbon good. Yang sekemat. Ulai don mereka pergi bagai kan mau kali ke sini jom kali ke cing maya. Ada bawa belai ul sakar koya ki namne sekemat bat ke jingong riu man riu jom kiru kan seroy kan separ kan sepuk kan seking nedo menda ke sini. Aga gospel jom yohanes kalenon kabaar kedekat ni way ter do bakut. Kini sesiang bau Jisu don kana Galilea. Bangapet pun not dagani. Bahako kana Galilea te kim don wanshu. Kamaria kana lecau Jisu bakala pasiau pon kim don wanshu. Kim don wanshu. Manoba pasiau kamaria. Omle dekat kami ne upane usamla nong yo talk lani kan nong yo talk balecho Jisu manom kim don wanshu Henry Maria ka don ka bor hawo Jisu om me sale yama kampadai ka bor jonga bale kam kala Henry Maria kam fuslai galecha ki shakli bakom hey sale ka bom pon jonga sale ka bom pon jonga but Jisu la patong ni bom adla pen kalawai. Namun banong yuki welbon kita ye riparu ati bagi dia bantuai berbor omdang ha blay omdang ha Jisu kerana dia bantuai ko kamaria Yesus abawan kijing janjar wan kijing shitong wan kijing nutjong ko wan jong kijing bamla chu banya e kijing bamla banya ma kijing lese kaspa kahjan kaduna kijing babrem kaduna lese mesno tu jingmut berkikiau kitau kawamut kawan kalanut hakum kata kapor bidang kamban hai om tang shogle hai se kamaria bat kamaria ketik gei kamamapi bidang kam dei ke yin jong ki ha de jing duai bat kin se sham ba kin se implement beripa chokrat shogle sham reisa dirisa ta ringkat balaki kon kiti Kinya roy kinya pan parong mare. Ini ki padar ki bedon menta. Rekat begini ki pai ki para baget ki para long jom kiru. Lesin. Apre shisnem. Tan si pognai desa kot. Wan babak pismai kon jonga. Wan de ki se poi yang sa shisen na ka benta ka tamle. Namar ki jingkan ku allor ko we ki jingkan ku kan sa yar ki yeng jom. Menta Mapi pidang kementang marwai, pidang kementang marwai, pidang job tang marwai, bat pi job lang bay may tang matong, pidang job marwai, pidang sama. Henry na pidang don lagi job kakurim, pid sa job bat kakurim, pid sa job bat ikon, batkat pa pidang bon kon, kata pidang kemen. Tapi bendu tangam tibre Syong api inrengan tengok kata pidang pun kata pindang kemen namara ke Islam pinamai celebration birthday ki konjok ki kanumut da kidon tan sangun riu mudru ha ke Islam sansen riu sen krasin bat jongki bat jongkalok jongki de baro Islam dan ke jing kemen sudah ke jing da kidon pun tangiwe ko balai kiwe riu kamut jing kemen don tang tuiwe sisi da pila pang makiru la jenjang nanta paden dala pang ti konru pila jenjang don iwe brin makelan belok parlok jonga no itu kerdeng tuai padar ba pon jonga ule tre engineer bangala pendut de kapola na ka benda jo apen dut de kapola adwai lepas baru dan men akine ki benai bala depan padar duai lam namaru yo brain tumor
Uyo bring cuma the only son, tam wing phone, la yo bring cuma. Sanu kecil kemen jong sa pa berkata ke. Dan tak imej. Lalu dot sibut dan dot cik kemen sani setai. Kita Genesis biang dalam grand syaikhnar tonang ka tonang roy to pendam ya kepercayai bakto longkan rad along ilai mau centau baru. Dei bagi kita dei menongkan rad. Dei bagi kita nangka kita nang roy. Menda bon kita beri syongka tambah kim juka syok. Syok te syongka kim juka. Te kan sementoi hanu. Te idon kam banlong ki Kristan ka celek. Ki benget ya ke tin jog lei, om ki benget ya ke mobile, ki benget ya ke TV, ki benget ya ke PHC, CHC, ki betok anto. Small family is a happy family. Ublei om rekom tau, ublei om kecik kemen kawan nau trai. Kecik kemen kadai lembang ki kon ki ublei u ayaki. Lem nau trai uteng ki yin trele no ki bedai ya. To tei mapi de ke jinnam de ke jinstar de ke jinlong engineer long ayu jongke ki nong boy de se de la trai umte. Ai mapi tei long yeng jongki de la shisni. But kau ni kesini kita kesini cing penkret tridum menda asyai la shisni ki saya top te to leng don rekan baki but ni baru kau ni saya tuai na ke benda jongki. Kapan kau nak nama kelat hamslam to leng kerkui ki well on but di men but di men ki para ki men jongki baru pakinya kanya mang jongki baru agak kor endero yo Jesus Christ. Ngo ibe na namda bishin ajbe ya pun sama ajgi well once night down. Halmanda e erta jumi. E bijing maju khat ko do jubu. Man sedang bijing em kalau ni mosem. Usno usna bijing pa jungi na namda bani bijing tu. Na namda pa ko yo bakasau. Bishop Hindo Kenyam Boro Bau Blay Kejili Penang Semat Lagi Bagi Don Kemer Kepakoi Pakian Bagi Nak Sekri Chithem Jelau Bagi Jong Blay Ini kepat kami kutrai Nangkata jitu maju berwas naitang berketupan itu berkrem ta mesin yang sekarang jika diukurin seperti kecil di sekolah cukup kan pendapat ini kecil kuat tinggi amal berhasil. Karena nanti yang ini kesem koi kekompasan ini kepada demi try. Kepada demi try. Kang kata ipada paskal itu, badai unong kenyang mak hakan kemas koi. Baru akin itu ibadah nahan ni, bau blek kedo iki. Jumtre jumki, but I ki ka jummen, but jushlo, manela ka kubor babha utrai. Ikar pa na utrai. Naganda ki pa ki ki para ki kur ki kha ki bahin sen jong utbor ki baradan tantala tha ka ban tha kan san mang bai bat ki ba la trai bor ba ban benbir pendiam hakani kasi tu brai trai kenrat tha ki jengku ki jaya ba ki nang ben nang yang ki yang bor ni ka pa de utrai ni ka pa de utrai. Niduai namsta kinong lepha kinong kersan ki parlok perajor ki balayara met manusia penurlong yang dikasmi ki badonlang ni bat ki bomla badonlang ni tu play badam ki sebun unseu kliang yaki bat mun ayat ki ki kerku ba don kam ha ki ngim joki ni kerpa ni putra ni kerpa ni putra.
yang ingin disel jong dah unjer jong berku jong ni kendak penjian berusik pensai berkeren para bor bersaki yang ini terpada berkeran. Begini berdoa iman bahwa pres rai jongi. Bagajingnya cuna berjampi dan lalu kemudian pun oleh Pak Denbor Laro. Terus try ya kisahri coba ibadah kita jeki Gidrua ya gani gijingnya agijiro ya kaburam rau cobe nagmata gini pun semla jungi yuel pon slaitang waniri pa meri nomrum balemba jokine ki buku yen la badio ya gijine jong gijir peneng bagidio ya kaburam jong gijing sumpam jumbo Now praise cry jongi Putrai udon rekan baki Rekan baki Oh kenti lagi donu Kenti lagi syah Doa gini aku utrai kendradu play jongi Kasong bakare Dashisha dalam kusung hok kepade Kedeti kucungi bagi jempere mingi Abana kepor kujaga menenggu yame Bukpa bukutang lembau kumbe jembe uji
Ulang do no mensimuku mari belakana ke Maria te soti kau dan nabi kemon ke jeme mat beriyo ame yo pai baku ulah piari lagi ti baula syar shidom nam ku tan no yo sai te sai ku jong ke jingia mat bat pawe ke bor jong ka chi mi pa namar kata mereka berkiamel bagi riuku ngibet benai ke orang ke jeme kat pada dawai ke sur ngibet benai Kajimaya jom menjingi. Thank
Midai way dem naman lagi way ngi kebet, badian Ahmad Jambe, badman Syakri yemi. Dalam story kita faham yemi, bagi bayo kita hadapat belasna progress, ngin long penetali kaway daw mansir bako. Tukan ma putrai kabalan Jambe, kabalan Raya Satulat Kaberjai, matkopenchana yaka kejinggi. Rengka Dulio Pabko Jongi, Wilbert Manway Bishop Jongi, Badbaro Ilengdo. Tukanmaru, yang ini tradition berkentai, kaya dan bagan mania ketinggian. Kerja baru kelihatan bagi Islam juga, kemudian ini syarikat syarikat mati. Islam ini baru pun sudah menjadi kantor dan tradition. Jika pada mereka kira-kira kemuliaan Kristus berkini terbuka, jasa betul berjuta, yang pasal betul, kebaru akan bersama dengan Tuhan. Kebenaran dan perbedaan yang akan bagi tahu juga bagi diri orang benar-benar ini dan berjumpa dengan Yesus Kristus.
Jadi suka long shidali kuwi kan gonggang ma jaume. Mewa em manusia junam la juno. Kaji sutrai kadang beroringkan banti. Kan mau bagi ai kini kini gui wipat. Ngian ai kam tape ini buat terbang cenggu itu bagi suci jar menjadi.
nagbanta ka longi masem batmai bi jupi uble no ka ku do bi mat ka chok kile la ta ki shai ye ki jong trai la jong ki jupi apna hajam ni ta ki jong ka chok kile utrai do ringkat bat bi lei buden bor bero pa beru pun beru mensim bukun pun kan bu berdoa bi tulai sok bat ye kan syakri yang trai Sẽ đôi cái chuyện này của Abba Papa cái chuyện chúng này không có nói xíu buồn để cái chuyện em nhà mẹ nó nói chúng ta thật thà cái này cái gì mà ta cái chuyện chúng beli cái này cái xem chúng ini yang ahi ba cái này cái lịch mà cái mau cái chuyện mà phải video cái này là cái ba cái chuyện crowd jom cái này cái chuyện crowd kurang cái này cái chuyện maya cái chuyện crowd kurang kepada cái này cái gì Nai yo play dapat tadi kasih. Pasien bila tinggalan berpau dengan ek semua ye pada rambat. Baiklah ailah yang ni. Perpelong ini kemas bawa ke negeri mana. Memang aktif rambat lah terkini mentah yang Malaysia kumpul dan kam terkini. Dengan berpau semua ye pilih pada rambat. Yang pilih pada dikata pada ini kepala pasien. Jangan di Paris. Yang pilih sistem atau di Paris sistem Ponadi di konven, sistem macam Kremlu, semua yang bisik ada ya, bagi daerah hakim miskin juga kira jangan kamu berpau susu ada kelemat, dan berpau susu makrau, yang ini berpau musim ini haduk kadar nun, yang berpau kenapa yang berkat bagi luar haduk kadar nun, meni sistem ini kedua nun terakhir buat syahwun, terakhir luar haduk kadar nun, kebang kenal baru ikat juga ini kadar nun kepada kebang itu tahu, dia pengalong jinyar Isayawan atau pengalong kuncinya serai dia mah kedencat mereka orang sekali ni ialah kedua nanti kedencat jika nanti kalau kebang sedang untuk dengan baik pada liu dari dan apa ilong iwe pada di balaku aseng yang dari kebisikal terus ke evening school harusnya macam kerja mulai lalu kena school bit kena persuyan jenis style untuk ke school balik belam hamil belam seni dari don pelan by don pelan liu yang berlaku ketika misal terus layo kelana pendem jaga jaga school bed aduh dia materi yang bahas school juga liyo but jika jadi ada betul yang kedua saya pada load ready jadi pada pada pet yang pada kesannya ada kecil juga engineering sangat penting dan sudah juga lalu sudah marah aduh ajakan jauh pada kali kelima ibawan aduh Andhra Pradesh aduh menit Pak Om Nam tu jadi membuat mulai berman berpilong pun cuma berpapil boleh aku ke institut jongi kepada institut jong ke diocese of Guntur kebapun kena sama kasih ke jongi kalau pendek ke institut yang bahkan institution Farah you know Farah my heart I cannot express no Farah I just want to say from the bottom of my heart that my gratitude to you for all these years that you have been with me, especially supported me both financially, mentally, physically. I know God bless you abundantly for that. Farah Juji and Farah Lubridi, they are from the same diocese, Guntur diocese, Andhra Pradesh. So they both are. They give today for this celebration of the Mass. Thank you so much for that. And I know that after the Mass, you will bless the sweetness, that means more sweetness than this, than that also is the cake. You will bless for that. I know you will have to bless for us, for me. And then the most important thing in my life, the Bangsa Mau Shisha, and Team Jongale for Pascal Lindor, Kapan orang asal kan ni pakai nak nampak ada dulu cuma boleh di sini. Dia dia akan berpaskar. Hak dia ku tahu syakri jumlah akan dikerti seperti kermas. Nadu kecil makan kecil sama. Haduk dengan asyik. Nadu memperhiup kami jam. Nadu mengapuli putih. Apuan Pradesh. Haduk kami mengayu kami jam. Haduk kami kelima farah.
Blay sesuatu. Farang baru kebawan ini. Lalu farang sebren berada tiap jam belum wait farang bah. Kamsuling awal lah. Haji manusia. Bagi farang baru ni farang jalan bertiang belakang tiu yang belum yuk tidak pada ses. Farang serial pada desa youth director belum wait farang ibah. Hakaju terkop kesan ketirna belum tidak pada ses penyalang sama haji Sohaib. Yang baru kifana borang security force ibasa nomalam ibasa amunai ibasa abalat ibasa anu musram. They are declaration kepada. Thank you so much for nggak semua sekadar di para presiding bagi wana musram. Para John bawa lalu Rasulullah, para Juji lalu Rasulullah. Ini gimana kita dalam sedang juga apa tren tak orang itu pada Rasulullah. Itu ayat sebenarnya kalau dari pemsap, kalau dari lek dari rumtai tolak dari yang lek itu kecil kalau boleh bersyukur gimana para Marshal, para John, Jesuit para thank you so much para coming. Para dihena spiritual director polisi kami. Berparok kini kita kaya dalam letak ane. Semua sekali api bagi warga berku yang dikasih jengkau jalan dikasih kebangsaan berdek walaupun keterikum mentah kebawa mifalan yang dari dendam. But yang sista dihina mengikuti musim jalan. Nadu kapur orang kulit. Lalu kita trip insyaAllah. Hadu pengadaan nomor menteri kulit. Tapi sista dihina. Hadu rasa kasar terlalu ikut nanti ikut suat pada kedua yang mengenai vision yang berikai testimoni share semua bisa berikai berwarna berkam-kam berkelak berkam pola ni hadu yang ada yang berada sisa semua yang berdoa itu sih cuma kerja jangan hakim yang ada yang berada dalam ada di kamar pada yang sisa dalam telinga Ibang yang travel yang missionary yang mengenai Paris, Pakistan yang dalam sibuknya aksi berjuang pada pendek ini kamar kini disentil balun baru kini yang bagai crowd yang disebut sebagai sistem lam dalam sudah dihina baru kini sistem yang ki kantam gabalan dalam sistem lalu dalam ini lalu kira balang baru jawab kedai jengkit cupi yang ngaruh semua kedai tapi bagilah penolong dia lawan seperti hilang emas penjuru di sistem sama dan lebar senang ini yang kinong nyerah yang KYC yang Apostles of Christ yang baru kita sudah hilang ngaruh KYC menjual mentaruh dan leh jinglong musim dan sudah tinggi semua di sista lebar KYC baru kamtam yang kita juga deses melawan mentah. Semua yang kita lawan melawan deses, kita juga deses. Kita kisah perut kita kita tahu sebelum mengasih dari senjam kerana buat musuh yang memakai kereti mengamalkan cepat kilo kuisi kebanyakan badan mentah baru sama juga deses kita lawan semua ini kerja sibuk jika dia caci berjuang. Kamtam terpakai kisah juga ini. St. George Ibala balai mengasa pas dari exam atau berkop berkait untuk exam dan by St. George kalau mana tu Rasulullah ibadah director juga director officially di Rasulullah ide video portrait orang ikut ide serius portrait orang ikut kalau kesan dengan kamtam apa berkait untuk exam kebetulan sama lawan bila jumpa kalau ayat dengan Tuhan berdor akan dikimat lalu Rasulullah berkuasa yang sini masuk kuman saja bisa bakam terpakai lagi kikwaya baik pak pastor bagi lawan nak tangan sini niu ini usia tinggi sakit isi betektin jangan bak cisha kilo kikwaya kepada wai berpenon berbudaya lalu kaman sim bersungguh sila di wai jalan pak pastor ya pi berkikwaya bersungguh nada sungguh sila di besi boleh kikwaya baru waktu berbisu bakam terpakai yang baru ini belakang ngomong berjalan dengan baru ini kat kemat moyoi kat kejemut pun tak pernah kemal kat moyoi hadur benar juga
Nadun manusia bermakna kau stadina wat penkret buat hak hak tuan sedar. Kau penkret buat dulu ke mami. Akhirnya nadun tentang mana perkara Yesus yang dibaru kau tahu kur kita jangan. Jadi nikah jangan betul sedar jangan. Ibarat kesan dan manusia ibarat terong dengan yang kesan jangan. Berpendam dengan kamu kasih sini. Bersibuk mereka ikhlas keren tapi baru mereka lagi bagi bagi juga. Jadi kur kita isinan seperti pride dari seperti arti dari seperti benar. Jadi bapak sekali kalau dengan juga ibarat yang afnya berasa kianya nolong goodness untuk juga aku sengit ketin juga pun mainan Paris nolong lagi mereka semua itu orang berkelet lelem yang kejenglet bahagia di tempat jemaah para jemaah kulai juga di bawah kulai itu kedua di jadi kau ikut di jemaah bawah orang yang sering berdoa kulai juga di bawah kerana ini aktif ini long tentang kelaju teman melawan orang di melawan tentang orang jemaah tentang kamu guru bicara kamu mereka jemaah mereka kamu orang berkreat tentang mereka berrelasi ini kalau masa siang dengan itu mentajir cuma. Kemudian sejak itu baru di belawan najar pada jenai perlu berjalan kempang yang lebih terang benar. Di junior astan junior, eksekutif junior baru belawan tentang ini. Kemudian sejak itu semua di belawan ini jadi berkait dengan macam yang berjumpa. Ubleh berkurku doa ini, ubleh usul yang ini. Tak ada sesuatu yang mereka boleh sesuatu yang ini lepas ini sih aku boleh juga semua ini doa mesti juga. Bahkan pakai kita awal ini ke mas ini tunggu yang sehingga ini tunggu yang bisa kita panggil tunggu yang paling mesti waktunya ya kemenlah akan dikasih jauh kajing berkerja seperti itu dan pada daerah saya kasih sini. Ngak Malaysia jauh yang baru. Jadi pada parok Malaysia jauh kaji sinar jadi parok pada jiwa ini nyai mungkin nyai guru atau juga pada nyai penolong kamu tahu di pada video yang Malaysia pun di pada buk aku jadi di pada ketua yang di financial apply financial missionary pada pakai hak tentang sosial. Ngadua Ibrahim tentang terus tentang St. John Evening School ngadua tentang institution baru. Kalau kedua yang ini bongkok lah, tapi long beriwan tentang ini dari batu institution. Belajar jauh baru pada thank you so much for that. Dan we will meet again on the 23rd. And I request all the priests, especially I don't know how many of you Father you will be able not on the 23rd, but from my heart. I invite you to please spare your time on the 23rd day after tomorrow, which will be blessing sacrament, Holy Mass, which will be blessed by our Bishop Wilbert Manuel. So thank you so much, brother. Thank you so much, sister. Bless you for the people in the Parajama, the people of Barakshidom, the people. Bless you, Jacob. Bless you, Epi. Bless you, Paro. Kepada Dewan Bersyukur Hakika. Oski bagi Duai dan bagi Cipet keren ya kasih kepada lasisi dan kemudian sama orang kemudian Syibun or ya kepada tempat lagi yang juga ingat sekali sama orang ya letak yang juga. Dear Reverend Fathers, Sisters and family members, well-wishers and all the relatives, well-born family members, especially Mummy and my dear well-born. It is a special, auspicious occasion. God has blessed him so much with the Holy Mass. We all prayed for him. Till now, he is owner of this family. The ownership is transferred now to other place. But God is there always with well-born for all his multi-talents and his dedication
his personal prayer. Always when he is happy, when he is discouraged, or when he is active, whatever the time, whatever the situation, he never forget the God. That is, he has got a very strong faith. That is why the people who believe and be with God, God will give victory. So I feel that Melbourne has got so many trials, and finally he crossed everything. Now he is very happy. The golden track God has prepared, that is his marriage. So let us wish him the beautiful life which he is going to enter. The both, as we see in the Bible, Ephesians, when they were separated from the family, parents, they were together. They always blessed by God. And Tobias, he used to tell his wife, let us pray first. The God, Almighty God, bless us so that the mercy of God will be always with us. So dear friends, I wish Melbourne to have very beautiful life. By mercy of God, whatever the plans and actions and ideas he has, that will be blessed by God. For his future, he will be faithful to his wife. Their unity, their prayer life, everything is the witness for the many families, many people. So I request and everybody to give a big clap and wish him for the congratulations in advance. Congratulations. All the best. May God bless you with mercy and a special devotion to Mother Mary. She will be always guiding you. You be faithful what you promise with God. So let us pray. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, not as it is done. Give us our daily bread. Forgive our sins, as we forgive those who sin against us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you. May Almighty God bless the Melbourne with the Holy Spirit and guide him in the right path. Whatever he does in the name of God will be flourished in the presence of God. God bless you. So, Melbourne will cut the cake. The sweet life is going to enter the sweet life. Bless you, Bon Farah. Thank you for the blessing. You remind us of Melbourne work hard in the past days. So, bless you, Bon Yang Farah. Balakat kuyu lukik. Bat muta, bingkat pat yang Melbourne, ban ot, bat ikni, dengan takti. Kumanikong in Aisha ye ime. Takti. Tis ay tetel ye kipara, men pala. Ai Melbourne ai ye pala, na ye ime, muta ye ime. Email perhatian di Melbourne. Nang tayo sa ay
Yes, I keep para. Actually, Ben. Actually, Bajon, Biman. Entah saya pergi para Barok. Sebenarnya tepi lah kalau ada kepikiran. Sai para kedua bahaya. Entah hadir jadi para yang seperti yang saya di para orang ini. Berkong in ayat para road ready. Okay, ini tapi sudah siapkan para. Entah ini saya para paskan. Next si Fernando. Next si para Paris Juni, Paris Afra Alphonse. Entah tepat tu yaki maina kimesan kimeka, makin warnanya kemat. Mekari, mekahe, la mena misan midu, karit kahe bat midu. Shoaiki, sister Ramli, sister Rina, sister Lam. Lalu kita berdoa kami, setelah subhan kepat, please come. Kinuan shua ikahe bat karit, kahe bat karit. Asal start, okay. The one who is start baru subhan. So hadirin kami kajing yapam yoke kasadang sakoi pat program kata kalau kajing lekalan akan kasni ha tabakidon di item of kina wai kina syat of European. Subha itu kibala ready wan lepah ni